Nyabugogo nk'ahazwi mu Nkundamahoro habereye impanuka iteye ubwoba yarijije abanyarwanda benshi cyane. Iyi mpanuka yari iya moto, aho moto yagonganye n'indi moto, umuntu umwe akahita ahaburira ubuzima. Nk'uko muri kubireba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda, muri kubona yuko impanuka yari imbanyize. Hari ibyo ntari kubereka kuri kamera, ntabwo nabereka umurambo cyangwa amaraso, uretse kubereka gutya gusa, kubera ko amategeko ya YouTube avuga yuko nta muntu wemerewe gushyira umurambo kuri kamera cyangwa amaraso bayashyire kuri kamera. Bivuze ngo rero aya mashusho ntabwo ndi bubashe kuyabereka bitewe nuko YouTube itabyemera. Ni mu gihe rero iyi mpanuka yari irimo iva mu cyerekezo cya Nyabugogo izamuka mu Nkundamahoro, ni mu gihe indi nayo yari irimo imanuka iva mu Nkundamahoro yerekera Nyabugogo, nibwo zagonganye. Umugenzi bagongeyemo hagati niwe wahaburiye ubuzima, ariko bo bakomeretse. Ariko bwo bivuze ngo iyi mpanuka yapfiriyemo umuntu umwe. Tugitera akaguru tukitarabuka, twese twegera mvuga byinshi, ngira ngo amaso araza kubahana. Nimba nerekera mu karere ka Bugesera nk'ahazwi ku kibuga cy'indege, nk'ari kubakwa ikibuga cy'indege cya Bugesera, nahise mpura n'impanuka itunguranye. Iyi mpanuka yarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ntabwo ndi buze kuvuga byinshi bitewe nuko namwe muri kubyibonera kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda. Nari ngiye gufata amakuru mu karere ka Bugesera nk'ahari kubakwa ikibuga cy'indege, ni mu gihe abaturage basenyewe, ariko kugeza na n'ubwo batarishyurwa amafaranga yabo. Nicyo kibazo nari ngiyemo. Gusa iyi mpanuka ntabwo yatumye mpagera, nari maze kubibwirwa kuri telefoni, none nari ngiye gufata amakuru mpita mpura n'ino mpanuka yarijije abanyarwanda benshi cyane. Iyi mpanuka yakomerekeyemo abantu batatu, ndetse babiri barakomereka bihagije. Nk'uko mubibona ambirasi irahari, abakomeretse bari muri ambirasi bari kwitabwaho neza n'abaganga. Ni mu gihe imodoka imwe yarimo iva mu cyerekezo cya Bugesera, indi iva mu cyerekezo cya Kigali. Bivuze ngo zose zahuriye hano ku kiraro cya Nyabarongo. Utaragera hano kuri Nyabarongo wambuka mu Bugesera ugera kariyeri, bivuze ngo izi moto cyangwa izi modoka niho zagonganiye. Amakuru yacu tuyakomereze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka mbere ku mpanuka ibereye hano mu karere ka Bugesera, ubwo nari ngiye hano ku kibuga cy'indege mu karere ka Bugesera gufata amakuru y'abantu basenyewe inzu, gusa ntibahabwa ingurane. Nahise mpura n'ino mpanuka, mpurira nayo hano Gahanga, umanuka wambuka uca mu nce za Bugesera hano hafi y'ikiraro cya Nyabarongo, ariko utarahagera. Iyi mpanuka yakomerekeyemo abantu batatu, ndetse babiri barakomereka bihagije. Nk'uko mubibona kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda, murabona yuko ambirasi ihagaze, abakomeretse bari muri ambirasi bari kwitabwaho kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima. Ni mu gihe nahageze nanjye mpita ntangira gutanga ubufasha, ndetse ibyo naringiyemo mu karere ka Bugesera byahise bihagarara bitunguranye. Nanze guca ku makuru, nagira ngo nongere mbabwire ko polisi y'u Rwanda yatangaje cyangwa yatangiye gahunda yagerayo amahoro, ubwo yegeranyiriza hamwe abashoferi n'abamotari kongera kubibutsa gukoresha umuhanda. Yuko abaturage bamaze bavuga yuko abaturage bamaze igihe bavuga ko izi moto za Sipiro bavuga yuko zikomeje kumara abantu hano mu mujyi wa Kigali, aho moto za Sipiro ziri gukora impanuka mu bice bitandukanye. Uno munsi mu karere ka Muhanga hakorewe impanuka y'imoto iri mu bwoko bwa Sipiro, dore yuko izi moto mu karere ka Muhanga zamaze kugerayo. Kamonyi naho hari moto ya Sipiro yakoreye impanuka, umugenzi arakomereka, gusa ntabwo bakomeretse bihagije, babashije gucumbagira barakomeza. Mu mujyi wa Kigali nk'ahazwi Nyabugogo, ubwo Sipiro yakoraga impanuka umwe yakomeretse, ambirasi ihita iza imushyiramo kugira ngo avurwe ataza kuhaburira ubuzima. Abenshi rero bakomeje kwibaza ikibazo, cyangwa bakomeje kwibaza ko izi moto za Sipiro bavuga yuko ari ikibazo, ariko bamwe bavuga yuko ikibazo atari ikizi moto, ahubwo ikibazo ari abazitwara. Bavuga yuko abazitwara batibuka gushyiramo amavuta ya feri, ariyo mpamvu bafata feri bikanga. Aho bavuga yuko zino moto zaje ku isoko batabanze kuzicekinga ko zujuje ibisabwa. Gusa ibingibi bavuga bihabanye n'ibyo n'ibitangazwa. Avuga yuko izi moto za Sipiro zikigera ku isoko zabanze gucekingwa kugira ngo zitangire gukoreshwa, ariko bamwe bavuga yuko zinjiye batazicekinze kubera ko
ari umuntu ubiri inyuma cyangwa ubifitemo uruhare cyangwa ubifitemo inyungu. Gusa ibi ngibi ni amabwire cyangwa nibyo mwumva hanze, bamwe bavuga ko izi moto za Sipiro nta kibazo zifite. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka nimba bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane, Imana ibarinde ibahereze umugisha, ubuzima buzira umuze. Gusa nongeye kubabwira yuko hano mu karere ka Bugesera nagiyeyo nubwo nahuye n'ino manuka, ubwo nagiye kuvugisha abaturage basenyewe inzu zabo kugera size ngizi batarabona ingurane zazo. Iki kiganiro kiraza guca kuri Kidasamura TV Rwanda, kuri BTN ndetse no kuri radio y'igihugu y'u Rwanda. Turabakunda cyane, Imana ibarinde. Mutegereze kino kiganiro mu kanya nyuma y'iminota 15 murahita mukibona biraza bikurikiranye.